Хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачылар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие слушатели. Мы рады приветствовать вас в Государственном большом концертном зале имени Салиха Саидашева на авторском вечере композитора, дирижера Казанского камерного оркестра «Ля Примавера», главного дирижера Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, лауреата республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильяса Камала. Бүген біз сізні әлігі искиткіш күркәм залда композитор Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының баш дирижеры, Ля Примавера камера оркестрының дирижеры Ильяс Камалның иҗат кичәсендә күрүебезгә шиксез шатбыз. Ильяс Камал – композитор, активно работающий во многих жанрах академической музыки. Его камерно-инструментальные сочинения прочно вошли в концертный и педагогический репертуар многих исполнителей и преподавателей. Симфонические сочинения и произведения для оркестров народных инструментов пользуются большим спросом среди коллективов нашей страны и за ее пределами. Ильяс Камал кең жанрлар палитрасында иҗат итүче композитор. Бүген концертта сез инде халык ишетеп, яратып өлгергән әсәрләр белән бер рәттән өр-яңа премьераларда ишетерсез. Нужно отметить, что вы сегодня станете свидетелями уникального, редкого явления, когда на одной сцене воедино сливаются два оркестра, абсолютно разных по составу и полю деятельности, но очень близких по духу. Это Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» под руководством главного дирижера и художественного руководителя, лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста Республики Татарстан Рустема Абязова, а также оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под руководством лауреата республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильяса Камала. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге кичәбездә әлеге ике үзенчәлекле оркестрны Ильяс Камалның иҗаты берләштерә. Сез бүген үзенчәлекле һәм бик сирәк очрый торган күренешнең шаһитләре. В первом отделении вечера вы услышите концертное исполнение оперы «Минем Токташ», написанной в 2019 году Ильясом Камалом на либретто поэта Рузаля Мухаммедшина и успешно исполненное в рамках оперной лаборатории «Казан Опера Лаб» на сцене театра имени Тинчурина. Спектакльнең төп партиялары махсус Артур Исламов, Эльза Исламова һәм Илгиз Мөхәддинов тавышларына языла. Һәм бүген дә сез әлеге әсәрне әлеге солистлар башкаруында ишетерсез. История, рассказанная в опере «Минем Токташ», фантасмагория. Умирающий поэт встречается с самим собой молодым и пытается понять смысл своей жизни. Перед ним оживают отдельные события и фрагменты, касающиеся прожитых лет, моментов творчества и любви. Сюжет оперы основан на некоторых эпизодах жизни выдающегося татарского поэта Хади Токташа. Однако в целом не представляет собой биографического повествования. В либретто использованы отрывки писем, черновых записей и некоторых стихотворений поэта, а также стихотворение, написанное мамой Токташа после его кончины. Итак, звучит опера «Минем Токташ», концертное исполнение. Либретто Рузель Мухаммедшин. Музыка Ильяс Камал. Исполнители Хади, заслуженный артист Республики Татарстан Артур Исламов. Идея, заслуженная артистка Республики Татарстан Эльза Исламова. Адюк, молодой Хади, Ильгиз Мухуддинов. Хоровая группа оперной студии Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Художественный руководитель оперной студии профессор Альфия Заббарова.
Хормейстер Гульнас Акбарова. Концертмейстер Лейла Хасанова. Режиссер по свету Лилия Ахметова. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». И оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Дирижер Ильяс Камал. Yazgan xatlarımны әллә ышандырырлык итеп язмаганмынмы? Әллә син үзең шулай иманыңны минем сүзләргә югалттыңмы? Үз турымда язган сүзләремә ышанмыйсың төсле. Bugün de менә ике хатыңны алдым. Алар берсеннән берсен уздырырга теләп мине тиргиләр. Ниндидер ышанысыз хисләр белән тулы ул хатлар. Yıl senin bilen ötken sansız minut
отлар мине сиңа үзілмәслік бейлеген. Оларны синде минде үзе алмабыз. Kazan fahişehar omsundura kileşekte şitkati bermi telli şegene kabul ede onları menge şibermi. Kalasin ve bu minem yüreğimde para kumeritken utla gül. Kişirigiz, min yolgıştım ahırı. Min siңа düşman tügel Kimsin? tanıp kilgen tanışım icatına senin min vaşik pustiştirillen işlep gittim isenligin didim sıraşim şundik işte ник yukadan yürü ник yalanlar salkan timesen Dile başka nerse bulsun senin Yokka hala yanıp yürmesin Yürekleme, yüreksiz mi? Ağarır şeş barbır ağara Tağam Taktaş nige yazımı Elle nerse buldun arga To'xtalu tugel, butik bulay, olqa barışın to'xtalu. Ko'tarinki tovush olgan chaqda, birozgina to'xtab tin olu. Min turmushning yana biten asham, qaralama bo'lsin o'tkani. Yolsuzluk katarıp ülerişin Şahrım arttı şahrım ötmeden Dünyama dur demek ulmimeli Şir kukrege minem bir şegem Ülerişin beni berip çıktım Aşıp çıktım dünya işegen Avaz uğram seyin şey olmasın Tükendi yenese yok da yok To'xtalu tugel, butik bulay Olqa barışın to'xtalu Rahmet siңа Нәрсе үшін сіңіл Өз болғаны кешін дүнияға Мұңсыз жанда сенің жақынан Ең мұқаддас кислер уяна Yılmay ulan yılmay Lekin kara Teke kişi yalgış kurmesin Şondi birer Ömrün boya Kölüp yürmesin Ул қайдасың әлі сүйген ярым Mundi şiber kızlar barında Nikyotlarını iske alaminde Ul Mesköv'de onun yanına çıktım
Poyezdlarga bozar merkez bilen merkez arası. Barısı da iz gitmeli bolar, iz gitmeli bolmay qarasın. Poyez bugün kelip jetmeşe. Andijan şulardan arala. Әллегіне иғлам иттілер бітпес яшеп тұрған арада. Bulmaz, başına tümer salam bulmaz. Irtegege kalı, minasın. Her нәрсенің өз уақыты жете. Көңіл қанатларын сынмасын. Поезд келер ертең жетіншіде. Yoldaş bulup күнге тағынды. Dünyalarını saf hislerge күміп, ақ шешектер yağған şağında. Ник yılmayını yaşırmadın, nik sinşitten gene ötmedin. Nik ütkende mine sağınıp kütken, singlim bulup kına ütmedin. Azan boylап адашып йөрмичә, кунар җирем бардыр бит шагыйрь. Әйе, кулашыма кайтып, bu kün yegen salayım buşanı. Иртә әле сиңа тагын бер кат үткән көнгә таныш өйгә кер. Үземнекен итәм дияр өчен бераз минем ярдәм кирәгер. Чөнки Kazan fahişehar Omsandırra yakın aytmış itkati bermi Tellim işagına kabul ede onları menge şibermi Kukler fermanına karışmışa Şımlandırıp deşken tönümgü Min sina dus bulmasam da Min sina düşman tügelmen Sağınır kışım Irak. Şunda şavıylar, yürek yarsuların basa almayın. Vəqdəsiz kız, Fatın kıska seni, Жылы süzlerinde görünmeyin. Isip taratmasın eşlik ömrüne. Vəqdəsizlə gitmə tüzən Xətirində tut bir gən sözünü Kübrək aşağı Yoklama tur tüşlər kırsın yokuna
Күлмәсіне юғалтуға мұңсу қазір. Мин жалғашып кірдім бірге, әлі сен ме, қайсымыз ялыз? Қара әлі, яңа әсер яздым. Бірімізге біріміз нинди ұқшағанбыз. Нинди ұқшағанбыз, нишек ұқшағанбыз. Бір туғаннар десең, мен Тамбовтан, әсін. Әмин Тоқташ, сенің яқташың. Нәрсә десең, сен де Тоқташмы? Ике тұрмыш бірсе былай жырлай. Қол созып көзлеріне тек-тек, я илахи алдыға, рәхметің салған үшін мың-мың шүкір сиға. Мөмкин түгел, бұл хәл мөмкин түгел. Икеншесі, біз шүрік еклерні үстен ташлаймыз, қайғылар бізні өлімдей қаплаған. Ишітәсіз ме? Біз яңа юл башлаймыз, мәңгі утларға, қияшларға таба. Мөмкин түгел, кебек мин таныдым сені. Сән кәр күзле ұйшан яш егет. Дір абан мұқамай емірқа ұрлаған, әйшәтәдәй тұтқан, қарауылны қышқыртқан. Бұ менің бірінші шерқаншық, бірінші шиғырым ләбаса. Сен барсың, шунда ұқаңларсың, Yüzüme tutırıp karasan.
Hiç tanımıyım şınlap özümü Kirbetlерek şahım dip yuvanam Fatma karşısında kızgınım Biraz gına baş ağırtıp tura Qalğanı tüssəng tüzərlik Minməsən bu Əlbəttə yox Senin acıq şağın qına diyərlik acıq Sabı acıq Senin bilen şımlı bir hıskırdı iyerip Nişən şey yılmında 24 Həmin 31-dən ülkən id Rüzgardəsən kilsə kiləşəkini Pötən qıbrın balda ikən bit Nihelandan köy etkey nişik Tuğanlarım nişik İsən sağ İyilikün nişli Danip təş Stalinqa Artık sırav bilmeyim Olaysa Yarı kebek İlahların qına sızıb taşla çirgə düşəcək Qadilərinin yerək şırın şırla Sin tamırğa utme olayuk Min məngəli kuylar bilen yanam Büyük problemalar uzmina Sen zamandan kinrək bulalmışsan Kinrək bulsan Kirək bulalmışsan zamanqa Nişekkine kilip çıktın şulay Hilmi macuk Acep halşından Tonqa qədər sıyındır bir də Şundan arasını borşıma Kala sinme bu Tenge sataşının İng lezzetli tatlı gazabı Şebeğeşe tuğan Aklım mağla yazımı Kileşek tezliydim Yoxsa Həsin ütkənimdə qalğansın Bundan arasını sağnab şatqan Sığar yaşım jirgə tammasın Sin ağayını Ateşlenme kükrek balqatıp Tırmış ipteşin tügel işele Kuzim tışken sulu vakıtım İlenirge tülemime demek Uşanmılar Görmegen kileş işanmıyor Hayye takdime binde Benim bilen varıp Sinalarga Kabatlarga Tiyiş Abıylıq bu Şuşe adamından İnqirazın sinen başlanar Oturda irkinle berek
Бәлки сөйләшербез әле башка бер. Күрмәде ул минем күкрәгемдә биек җырлар таңы атканын. Сизмәде ул күңлем сахрасында арысланнар йоклап ятканын. Аңа тапшырасы йөрәгеңне, эткә ташыла изге эш булар. Тормышыңны җибәрергә телим, туганлыгы аның шушама. Син минеке инде, ник аңарга ирдә булуыңны әйтмисең? Аш миеңне эткән үз-үзеңнән көнләү ачысы. Кем булса да китсен, югалсын. Ул аңлар ялгышын уйланыр. Кайсыбыз якынрак җаныма, я минем кулымнан, я аның. Бу нинди мәгънәсез таләпләр? Ул миңа үз кеше шәллиме? Сез сүзем юк, кабатлыйм, я мине сайлыйсың, я аның. Күзләреңдә иблис уты яна, ал иренең җымак җимеше. Күпме алдап барыбер алданмадым. Синнән имеш айнып килешем, синден янна тармар иткән көннән, буш күңелдә тузанышына башачымнан кояш алынасыман өзелеп төште синем ул шыңа. Мен караңгы чамбарлыкта яшим, сыңар тәрәзәсез ишексез, якты төшәр иде иренеңә, якын китермәвең һичшиксез. Күзләреңдә иблис уты яна, каршы торыр кешем юк искә, вакыт төшеп гүзәл санаң буйлап, итәгеңне үрим юк исә. Şanavasın benim tığlasın. Артып китте шамах исен жуйдың, тормышымда эсең булмасын.
Ызылар келер, бірге бола алмабыз. Утын алдым, ләкин көкке жетмәс. Ақша алып болмай, аз алдым. Bir ылауыл қазір біздің үшін, bir атнаға қазан салқын. 30-35-тен түшмі салқынлық. Әмин туңмы ерен. Үйрендім дейінді салқынға. Хат яз, күтем. Ұзын болсын, хаты. Үбәм сені. Kittim nişek şağımdan yazmış belen nişek yaraşım Min bu şarga yalğış kilep şaktam Kile şekke ötep barışlay Yerem yana karşısında elmeklenip kalgaç yollarım Mındağı var kirreşem inem Başa vurtu buldan ibara Surmen isem dağvam Kuner idem Yanar tavday terrev uyanır Şanla taşkan kaynar suyuveme İhtiyacı bulsa dünyana Emme jirne şerga kumgen çakta şerayıma günler kanırdı Her nutulu mehbetem itep Var gelemgen nelet yağdırdım Nelet
Қасып қойды дүния Асты-үсті күшке үзләштім Başucumda zır eylemde idin Hem düşemge tamdı göz yaşım Dilek hisler avazlığın juyup Min geneme yok paş ilkengen İlk gözünde şılı söngen çakta Salkan jırlar tansık ilkünge Hisler havazlığın juyup kütmegende tufan kulbarır Mundağı var yaşayışım minem Taş ağırtı buldan ibarı Şu sırxavdan məngelikке arnıp Jingel atlap gitken bir günü Tolxatınga akşap kalır dünya Uşap kalır tabut şikelli Eğer yürek kuvarılıp uyar Elle anlap elle anışmay Min bu şırğa yalğış kilip şıktım Kileşekke ütep barışlay Күрешімде, yalğız minutlarında Sen gine meni anlaysın degen uy yuata Tik ol uyda tutunray bir Yuatır hisler bulmağından gına Min revolюция художника Minim resimimni milyonlar üzleri tudurdular
жеткен ақыры. Қағылма барымыр, Сен де қарашта жылай аласың, қызық қайырманда. Жиынтықлар, хатлар, журналдағы хабарлар, яралары жаның ұрдылайға, бүтін сырын ашып берәлер. Кім ол? шыбығышы туған миңа. Күрәләтә ялған сөйләмә, ол сен өзің. Yok, ул киләчәктә тоныкланып төшкән күләгәм. Қара нинди сәдақатлар язған, гөлізге шеттен қырысын. Нинди бетиклар, көз яшьләре. Ул мин түгел дидем ләбаса. Құтлай кебек пышырақ хамелеоннар, дуслай шулай диеп кыйматар. Миннән андый сүзләр чыгалмый, бу котышкыш ялгыш, бу хата. Бу туй кебек пышрак миллионнар, бу минем эш түгел ләбаса. Ни бетесің инде синең кебек, кызлар кыйнап үскән малайда. Монда гаҗәп хәлләр шактый әле. Мин һәр вакыт гадел яшәдем. Ул баш тарткан, теге ижатымнан, ул баш тарткан сиңдән яшь әдип. Ул мин түгел, йөрәгемдә нинди утлар дөрләгәнен аңласам. Киләчәкне үзгә итәр өчен бөтен гомрең алда лабаса. Яңа властька сатылганга күрә шундый каршылыклар хас сиңа. Эшче крестьян шагыйре түгел син, вак буржуаз шагыйрь асылда. Арзан айган синең шигъри сүзең. Син тоймыйсың шырның ямасын. Адиләшеп, урам көйін көйләп, такмак язар көнгә калгансың. Ул данлаган көнлек җиңүләренә бөек гамнәр барын онытып. Мыскыллаган совет чын барлыгын, Кояш дигән совет балытын. хөкем сиңа, син правый әсәрләр, меньшевиклар зарын язгансың. Кызыл аваз булган өчен статья һәм әдәби үлем җәзасы. Соңгы сүзем әйтеп кал теләсәң. Мондый форсат булмас аннары. Яшьлегемне һәм мәхәббәтеңне яңгырагыч хөкем карары. Бер кызны сөйдем, ә беләсез, мин шул бер астиле икәнмен. Гомеремдә бәлки беренче кат шундый каты итеп сөйгәнмен. Йөрәк байлыгымны күрмәдем, дахи икәнемне белмәдем. Күрмәде ул минем йөрәгемдә биек җырлар таңы атканын. Сизмәде ул күңлем бакчасында арысланнар йоклап ятканын. Коммунизм
келіп жеткен кеше тәубә етем қызылар сүйерге ну ik çordu her bir yokka aldığında dinsiz başım yokka yerge yüreğimni etke taşlarman şondy dep tora başlarman Toktaş git yanından Nerse bular yoksa Görersen O eşeğe şahit bulgan yurtta İndi artık kanım tügersen Sen şaşkınsın, sen ahılda tüger. Yalğız itmem yine can yaram Sen oturdun, Yalğız itmem zinhar yalvaram Bu şan varlık tüger, bu sataşu, bu avru kiliş teşlenu. Kedim, kedim. Tuğta Nişledim mi? Nerse oldu mina Nişledim Oppak giysen Nişek al sudanda Kopkara fal bulup tügeldi Işık aşık Vakit kupmeyken Altı tulıp kile tügelmek Anlıyorsunlar. Benim hıyalımda yaşayan Gali, ol usal tüge. Ol min tilegen minutlarda beni yarata, şeşlerimden sige. Ol frustal kibik saf, turmuştağı Gali kibik. Yok derseler için aşulanmıydı, tirgemiydi. Taşlap da gitmeyin. Haman benim hıyalımda yılmaya. Matur, hıyanetsiz. Yürekni duhlanıp yılmaya ol. Ulgale bar minikigine. Ulgale bar minikigine. Anı bir kimde kurmide, bir kimde belmide. Ulgende de ol. Benim bilen ulaşa Sen odurtkan yetim koyunlar
Жүректеріңізге шымбам толы өзі шам толы. Поезд yakınlaşa, işitesin mi? Yakınlaşa demek kutlu. Ak şeşekler yava dünya matur, şunday matur bolup toyala, kögezenger güye yıldızları akkar bolup jirge koyala. Silamında hiçbir nerse yok, ham kalmadı şer bir işte. Şeşekler yava dünya matur, min tanıdım seni ferişte. Yakınlaşayım da, işitesin mi? Sandığımını keşikme. Yanıma gelin de bu poyezga, ele gelseydi nişikti. Ak şeşekler yava dünya matur, şunday matur bulup toyala, kögezenger güye yıldızları akkar bulup jirge koyala. Tanjilleri gayem başım zeyma, akrengine haman eserme. Sen ölgeçten şulam asken koyan, men ölgeçten şulay üzerme. Köngüllerine tetrendirer mağla, nindi şer boyçe şolayda. Şaşkın onu iş yok eder onu, uzaklamay hasretinde yanıp gaziz olan juygun ulaydan. Yine beni şerşen oturda, üzegine bilmeyenler. Sen bu jırını yazdırır vaktiş, kalgan işin bitti bu tende. Min bir kızını süydüm ebilesen, min şol tamam dileyken men, tau kuşerer icad ömrümüne. Yok beyege harap etken men, Yürek baylığını görmedim, dahi ikenimni bilmedim. min ışandım nıgrak sigen soyan, basalar dip tarmış basama. Uyuk çortu tüpten kuylasan, Olit başağına barsana, ulem başağına barsana.
Татарстан Артур Исламов. Заслуженная артистка Республики Татарстан Эльза Исламова. Лауреат международных конкурсов Ильгиз Мухутдинов. Хоровая группа оперной студии Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Гульназ Акбарова, Виктория Садыкова, Лейсан Нургатина, Полина Зиннатова, Ирик Хамадиев, Алмаз Акберов, Олег Гришкевич, Тимур Мусин. Художественный руководитель оперной студии профессор Альфия Заббарова. Хормейстер Гульназ Акбарова. Концертмейстер Лейла Хасанова. Режиссер по свету Лилия Ахметова. Автор либретто Рузаль Мухамедшин. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера». И оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Дирижер, автор музыки Ильяс Камал. Кайнар алкышларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер 15 минутлык тәнәфес. Шуннан без Ильяс Камалның музыка дәрьясына сәяхәтне дәвам итәрбез. Антракт 15 минут.